vinograd prilazi, hoću ovdje malo. Ne, hvala ti. Ja sam Kosta Akademika. Da, dobro, dobro. Okej. Hoćeš da se predstaviš? Tijana Đajić, najbrže Novosađanka. Dobro, koliko dugo trčiš? Koliko? Sad 5 i 15 km. Dobro, i ti nam se predstavi. Samo snimim ja obično dovoljno ljudima kad vidim. Dobro. Ona je 1000, tako. Da, dobro, dobro. A koja je da se predstavi? ZK1, ZK2. I ZK3. Zeka, očekivanja za danas? Lijep broj. Da. Dobro. 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 Sad, 3 bitna pitanja. Odgovarate paralelno, prvo jedna, prvo druga. Prvo pitanje, džaj ili bu? Da. Dobro. Kiflica ili štrudel sa makom? Kiflica. Struda s makom. Ali sa sirom kiflica. Dobro. Treće, najbitnije pitanje. Ko je najlepši na ovoj trčici? Ovo je ovdje. Okej, hvala.